ethi ngikutshela iqiniso angeke vele uMalema ahlangane ne-MK because izinto ayitshela abantu unamanga. He's being fooling South Africans. uMalema ufana noRamaphosa is captured people. Ukuthi ngoba nifuna ukuzwa eninginkani kodwa ke sazovela konke lokho. Sazovela bona nobundoze phuma ulokhu nje ushiva mphumile nje amsho nondoze yalandela soon nabanye futhi. uMalema unifulile kanti anifuni ukuthi nicabanga senze ingqondo ukuthi kahle kahle maningayeka nje yonke into ngiyakubona konke ukuthi why Malema engakhulumelanga uRigo kwamavoto abona kahle ukuthi amavoto akhanda kaze DA wathula cabanga ukuthi wayengakwazi lokho akwazi ene wayefuthi angangenanga ku GNU ngicabanga ukuthi kube ichosi ka yabo ngoba bayatshelwa abantu eAmerica ukuthi ezani kanje ngithi naye MK ngaphandle naye lo ngabe ngaphandle naye lona khona ezophazamisa na kube ngathi uhamba nathi kanti cha people lalelani la ngitshele mina yekelani ubazilima abantu base South Africa ngiyanicela manje nifuna umhlaba ngapha ni serious ngomyekela lo Malema iforeign uma nicabanga kahle nini ngicabanga ukuthi njengoba America iyakwazi ukuthi ifuna ubribe uZuma imuzozuma evocal ukutheni ngampela uyayifuna lo mhlaba nale economy beza nemali kuyena uZuma wanqaba cha ukuthi Malema wanqaba lo mali uyazi ngizokwenza example akenzama ukubeka omunye president ngaphandle ka Malema nibona ukuthi kulunga yini angeke kuze kulunga kufanele omunye umuntu azothi Malema emtshela ukuthi lalela lana sisebenza kanje siphethwe phela Malema wayengenayo imali ovula iqembu ngoba wayesestretch yonke into apha eqoshwe kwenzi ngamxhasa kwaba nama rules and regulation people ingqondo zena icabanga nicabanga kancane omiyazi abakhuluma nje ayikho into yakho omiyazi abafundile nje bathi ingqondo zaba isebenzi omiyazi ingqondo yakhe ayisebenzi ingqondo yakho unozibuza ukuthi Malema ngakhathi ekhuluma bomhlaba wayengakhulumi ngani nge2/3 majority wasifuna people ukuthi bamemeze mfana abelungu ayikho yonke lento ayikhuluma Malema ayikho wedlala ngani idlalela ngani people kubonakala manje wasekuvotwa ngasakhulumela amavoto wathula amavoto akhe eDA ekhuluma nganga usomlomo wathula kuthiwe wena chillax sit back nonke niyasebenza uma ngabe uhlala impilo efana ngabe sewuyabona ukuthi amaqembu amakhulu eSouth Africa is captured because abelungu babisana nje wathi okay univula iqembu na imali mawungayifuni imali abazoblack kumela umuntu tshotha imali uyenzeni ngoba bafuna ukuthi nabantu abazi kabelungu abantu abamnyama zitshopiti into nina ngabe kufanele ngabe niyayikhalela njengama EFF nithi mina awu kwaRigo amavoto ethu kanjena noMalema wathula asesanjelwa ileader kwenzakalani ufe benhlakaniphile savota amadoda Malema akazathi nje ufuna wendawo amavoto ashona phi kanti wayathula phela ngoba namanje kufanele uzibuza ukuthi wathulelani ngoba ikhona iCommander yeni la ifighter yeni lapha yana ithi amavoto thatha neSDA bukuthi bu-EFF thole kule region ithole wathi vula Malema bathi chillax yekala lezi imfundo zase South Africa nani ma South African indaba okuthamba ama foreign ukuthi iforeign ezokubuyisela umhlaba la edlulekayo ukubuyisa ekhaya kubo bazi bagrabha ngekani mina efanele ngabe nina ekona kunikhathaza ukuthi nithole iqiniso ukuthi kahle kahle indlozi hanjiswe yini ongathola ukuthi indlozi uthe amasese bahlala phansi Malema setlalela ndlozi phela mazophatha la sidlela imali thina yekala abantu laba bahlulwa kwebuyisela umhlaba uqala bazobuyisela yithini senza neAmerica America ngezimali bathi ngayithetha indaba economy ngayikhulumela nje sibakhohlisa ngathola ukuthi indlozi sala but ngikhuluma too much people lengakhulumi kakhulu fanele nihlale nizenthole iqiniso ake niphenye ibheshi lo Malema wenu nimbheke nezinibhekisisi ukuthi ungakuphi ngoba laba sopolitiki beni banezithuthi enkatha is captured ANC kaRamaphosa is captured njengoba sebulala lo mbutho wabantu Malema usale kanjani wamnika ngayini imali njengoba bakwazi ukunikeza uMK bakwazi ukunikeza uZuma imali uZuma inqaba bayigijimisa ngapha kwaKhumalo wambona uZuma wamxosha uKhumalo wayiya kuMalema lo mali
basobha kuba nje utsholoza nje mahalo tolo ngaphuthi wafuzi umhlaba amafighter hambe nikhukhumala into engekho people. Wake up session lo Malema nimbheke kodwa nje mina ngiyagarantela namhlanje uma ngeke nathi nizama ukuthi nivote nithi nifuna ubeka enye president efuna yinina sekufana aphuma Malema ngeke futhi Malema akeke ukuphuma namhlanje ngoba unezivumelane neAmerica usafana laphume andodze njane zithutha kanje lokho nigijimile ayikho into enenza wemiyaza hlakanipha ufundile wena ngithi volingqondo akumsesho lo Malema ukuthi umiphi kahle kahle and futhi nifuna nazi kuba niyasi kahle ukuthi uMalema waxhaswa zibini sponsored ama-sponsor angamala bemhleni unozibuza lakho ebemhla kakhulu basho nje awuthatha lapha mfana wami mina hamba uvula iqembu lakho wenze yonke into le lo mali inama terms, rules and regulations. Do you understand? Do you get me? Malema kudala ifumbatha imali bathi bambala mfana wami urish Malema udlela imali vele waseZimbabwe ushusho yini? Ushusho yini ngani? Ngoba udlela kahle. Ama-fighter nilokhu nizimpukane engasile phambi kwakhe. People, sifuna umhlaba la. Be serious people. Umuntu nomuntu akabheka ilida yakhe elandela kodwa lo fele bengulandelayo uyiwo na. Ngokwenza stupid. Fundani ke namhlanje ukuthi akunamuntu ovusana ukuxhasa nje uyingekho into ayifunayo kuwena. Baqhasa abelungu ngoba befuna ungathathi lo mhlaba ungathathi futhi economy. Ukhuluma Malema ngayikhulumela nje beyikhulumela umhlaba abelungu yazi kahle ukuthi no act kuphi imithetho ithini imithetho for land compensation ithini akanhlani ben right just one ungaqhaza uculo Malema the ngidla kamnandi ngalezi chopiti lezi futhi mina aze ngenza umhlaba ukuthi ungayibuyiselwa eforeign yokungaba khona angayeke imali Malema banembheki mawumbhekele wena ngayiyeka imali ayithatha ngamabuka kanje wahamba waya le emhlanganweni eAmerica abuye sethi Zuma must fall vocal namhlanje usejikile namhlanje udlala hawe wamshayela umthanda usejikile when was South Africa nhlani peni yazi ngiyangora mini umuntu commander in chief lisebenzisa nina uze liphile kamnandi nomndeni walo hayi ke nani njawula Malema people amavoti ayebaleke kabi ba uMalema wayengakhuluma Malema wathi chillax thula yiyo lento esifunayo mambala thatha imali phinde nina chief and commander okusuka namhlanje ufuna ulaliphenduka ubheka ukuthi le chief and commander engilandelayo ayingayenzi nje silima madoda yini ngonto ngekusola nje wena khona la ngaphansi kwenyawo zakho nanimsesheni lo Malema wena engabe izithutha sezwana akwazi ukuthi abelungu bagijima nemali bayakuzuma bagijimanga nemali leyona le economy nomhlaba kuMalema bafika qathatha wayithatha imali who's fooling who uzobona ngoba babona ukuthi uZuma uyalithatha izwe awubagijima batshela Ramaphosa futhi Janet Lava zoreka amavoti landa ama-IT we people nilele too much vukani ngalama politician wenu sezwana aphenyeni ibheshu kodwa ngutshela kuwensi akuna president omnyama omkhomba uMalema omkhomba futhi bawuvumelana qala ukuthi sizobenza imali abasidla imali uyavuma makathi yes uyathatha over otherwise uhlala edictatorship khohlwana people yimo wakho
Uyakhumbula futhi nangelanga iqiniso selivele washo luyagorha.